Добар ден и добро дојдовте на македонскиот канал Нов Асном. Денеска се наоѓаме во Белград и гости сме на доктор Александар Раковиќ, научен советник во Институтот за нова историја на Србија. Поздрав, Александар, како си? Добро, хвала, како сте ви? Јас сум супер, јас сум многу благодарен што даде прилика да дојдеме во твојот кабинет за да го обавиме овој разговор. Сметам дека имате длабоко познавање за црковните проблеми на Балканот и пошироко и сте одличен историчар. Благодарам на даденото време. Хвала вам на овим комплиментима и веома ми е драго што ćemo данас говорити о разним темама koje se tiču srpsko-makedonskih odnosa i veoma mi je drago što vidim braću iz Makedonije. Dakle, vi ovde niste stranci u Srbiji, kao što se ni ja osjećam stranac kad sam u Makedoniji i nadam se da vidite da ovde niste stranci i da nećete nikad i biti. Ние се чувствуваме како дома и вие сте дел затоа што така се чувствуваме. Кажете на нашите гледачи, откаде е вашето познавање за црковните спорови, за црковната проблематика на православната црква, за македонската православна црква визави српската, цариградската патријаршија и руската патријаршија. Можете повеќе за тоа да ни кажете? Pa mogu, ja sam pre nego što sam došao u Institut za novu istoriju Srbije bio državni službenik i Ministarstva vera SR Jugoslavije i Ministarstva vera Republike Srbije. Dakle, u Ministarstvu vera SR Jugoslavije počeo sam da radim početkom 2001. godine i tad sam počeo da se bavim profesionalno crkvenim i verskim pitanjima, uključujući i pitanje makedonske crkve i, dakle, spojio sam svoje znanje koje sam sticao kao državni službenik SR Jugoslavije i Republike Srbije i svoje znanje koje imam kao profesionalni istoričar i nadam se da je to koristilo da se dođe do ovih kompetentnih i srećnih rešenja u odnosima Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve. Одлично. Во текот на на работењето, со кого се имате сретнато? Од црковните лидери на на православниот свет? Pa, susretao sam se sa uglavnom svim episkopima Srpske pravoslavne crkve. Odlično. Sa nekim imam prijateljski odnos. Dan danas. Recimo, imao sam prijateljski odnos sa patrijarhom Irinejom i imam ga i sa patrijarhom Porfirijem sada. A sretao sam se i sa visokodostojnicima ostalih pravoslavnih crkava, uključujući i carigradskog patrijarha, bio sam njegov gost 2002. u Carigradu. Susretao sam se i sa ruskim episkopima, naravno, sa rumunskim episkopima, možda ću nekog zaboraviti, sa grčkim episkopima ovih drugih grčkih crkava, koji nisu iz Carigrada, Grčke ili iz Kipra. Dakle, u svakom slučaju imao sam prilike da steknem bogato iskustvo u razgovorima o sve pravoslavnim pitanjima sa mnogim episkopima pravoslavnih crkava. Одлично. Можете да ни кажете повеќе како тоа се случи признавање на деценискиот историски спор меѓу двете цркви, Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Српската православна црква? To ima svoju genezu, čitav taj slučaj i možemo reći i problem i raskol koji nastoji ima svoju genezu koja nije kratka. Dakle, ona nastaje ne 59. ili 67. Ona nastaje 41. kada bugarski okupatori proteruju srpske episkope iz Makedonije. I tada počinje makedonski crkveni spor koji je tek sad razrešen, dakle ove godine na sreću i to zahvaljujući i patrijarhu Porfiriju i arhijepiskopu Stefanu. Ali već 2002. godine bilo je pokušaja da se reši ta situacija i postignut je Niški sporazum koji su, nažalost, makedonski episkopi po povratku u Makedoniju odbacili, iako su ga potpisali. Dakle, ono što su potpisali, posle su odbacili kao rešenje. Ni to nije došlo odjednom, dakle, 2002. godina nije pala s neba i taj sporazum, nego su episkopi dve crkve vodili razgovore još od vremena razbijanja Jugoslavije oko toga kako da se reši to crkveno pitanje. I patrijarh Pavle je pisao
svojevremeno arhijepiskopu Stefanu, sad ne sjećam se da li je bio možda i neko drugi, u kojem je rekao da Srpska pravoslavna crkva priznaje makedonsku naciju, da nema nikakvu nameru da deluje protiv makedonskog identiteta, nego da samo želi da se čitav ovaj problem reši tako što će se makedonska crkva vratiti u kanonski poredak, koji je narušen 41. 59. 59. je privremeno vraćen, pa je 67. ponovo narušen za više decenija, ali u svakom slučaju, dakle, namera je bila da makedonska pravoslavna crkva, kao što se to sad dogodilo, u kratkom vremenskom roku se vrati pod okrilje patrijaršije u Beogradu, da bi se onda nakon toga sprovela kanonska procedura za davanje autokefalnosti makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Zašto su makedonski arhijereji 2002. kada su bili maltene na korak takvog rešenja, na kraju preinačili te svoje potpise? To je najbolje pitati njih, ali mislim da je ta odluka tada bila pogrešna. Ali srećom pa je stigao ovaj moment sada, 2022. godine, dakle 20 godina kasnije, mi smo došli do ovog rešenja, koje nije bilo nikakvo iznuđeno rešenje, nego ili nametnuto rešenje koje neko servirao svojim pritiscima, nego je patrijarh Porfirije imao dragocenog sagovornika u arhijepiskopu Stefanu, u svesti takođe episkopa obe crkve bilo je da to pitanje mora da se reši, da treba da se skine sa dnevnog reda, da je to opterećivalo bratske odnose Srba i Makedonaca, jer je to ostalo nerazrešeno pitanje i sticao se utisak u Makedoniji da i Srpska pravoslavna crkva, odnosno Republika Srbija, ima neki negativan stav sličnim onim kako imaju Bugarska oko identiteta, jezika, kako ima Grčka oko imena, kako ima Albanija oko teritorijalnih pretenzija, dakle da svaki sused ima nešto zbog čega želi da vrši pritisak na Makedoniju. U našem slučaju to nije bio uopšte tako. Prvo, Srpska pravoslavna crkva je 59. godine priznala Makedonsku pravoslavnu crkvu kao autonomnu. I to nikada nije prestalo da važi. Dakle, autonomna crkva je samostalna crkva. Ona samostalno donosi odluke. Dakle, samostalnost makedonske crkve nikada nije dolazila u pitanje. Dakle, bilo je samo pitanje hoće li biti autokefalna ili autonomna, ali dakle, kao autonomna crkva, makedonska crkva imala bi svoj život i vrlo simbolične veze, jasne, ali simbolične veze sa patrijaršom u Beogradu. Evo, ovi događaji iz protekle godine i godine koja je prethodila, razgovori koji su vođeni između dve strane, koji nisu bili javni, a nisu bili javni zbog toga da bi se izbjegli pritisci. Znate, kad javnost krene da vrši pritisak, onda mnogi ljudi koji su spremni da nađu kompromisno rešenje krenu da se kolebaju. Dakle, ni jedna ni druga crkva ništa nisu krili od svojih građana, nego su samo u tišini gledali da nađu najbolje rešenje i to najbolje rešenje je nađeno. Tek kada je postalo jasno, nakon što je naš vladika Fotije u jednoj besedi u Bosni i Hercegovini rekao da smo na domak rešenja, tad je krenulo da se upetljava Carigradska patrijaršija kako bi pokazala da ona u stvari ima kontrolu nad situacijom. Zapravo ih niko nije ni pozvao, niti ih iko pitao da oni rešavaju taj problem, jer to je bilo unutrašnje pitanje koje treba da reše Srpska crkva i Makedonska crkva. I potom je Carigradski patrijarh posegao sa onim rešenjem da on vrati u status kanonskog jedinstva Makedonsku pravoslavnu crkvu, ali ne pod tim imenom i bez preciziranja jednog statusa, dakle da može da se služi, pričešćuje, da se priznaju sve svete tajne Makedonske pravoslavne crkve, ali je takođe prilično loše odigrao tu partiju jer je poslao pismo Srpskoj crkvi koje je bilo istovetno pismu koje je poslao Moskovskoj patrijaršiji u vezi sa Kijevskim sporom. Da. Kako je patrijarh sa sedištem u Carigradu rešavao taj spor u Kijevu, vidimo sad. Da, dakle, sad vidimo kako je... Na šteta na ukrajinskata crkva. Katastrofa. Sve je to jedan kontekst i ovaj rat u Ukrajini, to je sve jedan kontekst tog globalnog poremeća i nametana rešenja.
I bilo je jasno da je on spreman da interveniše ne zbog Carigradske patrijaršije toliko, nego zbog nekih stranih faktora, interveniše da se upetlja u ovo pitanje koga niko nije pozvao. Tako da su, možda je bio ovo proces davanja autokefalnosti potrajao još neko kraće vreme, ne bi bio tako ekspresno rešen, ali u svemu tome naravno ima i saznanje i svesti arhijereja obe crkve da ako neko pošalje takvo pismo, onda je on spreman da preduzme iste korake kao što je preduzeo u Kijevu. U Kijevu, da. Ali to je sad vrlo interesantno, objasnit ću vam šta se spremalo. Znači, da potvrdime od koga imаме информација јавна од српското свештенство дека е на чекор до решавање на проблемот меѓу Српската православна и Македонската православна црква, Бартоломеј и Цариградската патријаршија се вмешуваат во проблемот. Да, kad je saznao da je sporazum na pomogu. Sporazum je dakle bio 2-3 meseca, ja sad ne znam, ne mogu da licitiram kako bi se to, ali on bi se dogodio, onda se on upetljao da se pokaže da se on pita. Zato, stvari ga niko zaista nije pitao, kao što ga naravno niko nije pitao ni za izdavanje Tomosa, koji je patrijarh Porfirije posle izdao arhijepiskopu Stefanu kada je makedonska delegacija došla u Beograd. Одлично. А кажете ни повише за спорот што го кажавте пред малку во однос на проблемите за меѓу руската и украинската црква визави македонската и српската православна црква. Šta je moglo da bude ovde upetljavanje Carigрада? Da. Dakle, realno makedonska pravoslavna crkva je bila gladna autokefalnosti. Ona je želela autokefalnost. To je jasno. I Carigrad da se upetljao nekom svojom protivkanonskom odlukom da samovoljno da makedonskoj crkvi autokefalnost, onda bi on iznao i svoje rešenja. A ta rešenja već su se videla u onoj odluci Carigradske patrijaršije o povratku u kanonsko jedinstvo makedonske crkve. Dakle, makedonska crkva treba da bude samo u okvirima Republike Severne Makedonije. Da ne kažem BJRM, što je još pogrdniji naziv. Sve eparhije u dijaspori makedonske bile bi komisijskim putem predate Carigradskoj patrijaršiji. Znači, svo episkopat, sveštenstvo, monaštvo, verni narod u Čikagu, u Kamberiji, gde god da se nalazi, bio bi predat na Carigradskoj patrijaršiji. Zamislite situaciju da grčka jerarhija postane nadležna makedonskoj jerarhiji u dijaspori. Apsolutno, neprihvatljivo. To je neprihvatljivo potpuno, da. Dakle, ime kojim je on priznao makedonsku crkvu je isključivo Ohridska arhijepiskopija i to u granicama Republike Severne Makedonije. Ja ne govorim nikad Severna Makedonija, ali govorim ono što je on napisao, dakle, zato to kažem. I pored tog rešenja trebalo je da Bigorski manastir i svi metosi Bigorskog manastira postanu stavropigijalni manastiri Carigradske patrijaršije na teritoriji Severne Makedonije. Значи да Бигорски манастир и манастирот под негова юрисдикција да бидат под юрисдикцијата на Цариград. Апсолутно, да. Значи, епископ Партени био би вероватно, пошто постои двојна надлежност, рецимо у Северно-Грчкој, gde postoji dvojna nadležnost Carigradske patrijaršije i crkve Grčke, verovatno bi u ovom slučaju za Bigorski manastir i njegove metohe postojala dvojna nadležnost Carigradske patrijaršije i Makedonske pravoslavne crkve, a episkop Parteni bi bio klirik Carigradske patrijaršije. Имаме уште една одредба од комуникето на Цариградската патријаршија во третиот дел. Ова комунике е 9 мај, каде што пишува дека наводно испратено писмо каде што се откажува Македонската православна црква, се откажува од зборот македонски и од сите изведби од зборот македонски во името на црквата. А тоа е Охридската... Да, наравно, па да. Dakle, Makedonska crkva bi time izgubila svoj identitet, makar u komunikaciji sa
grčko-govornim crkvama, jelinofonim, kako ih zovemo ovde crkvama, Carigradskom patrijaršijom, Carigradskom patrijaršijom, Aleksandrijskom, Jerusalimskom, crkvom Grčke, Kipra i Albanije, takođe, koja je dominantno grčka, i svom dijasporom Carigradske patrijaršije. Dakle, isključiva komunikacija bila bi kao Ohridska arhijepiskopije. Da je Makedonska crkva na to pristala, ona bi pristala, dakle, na sva rešenja iz te odluke. A ta sva rešenja su pogubna za makedonski identitet, posebno u dijaspori. Apsolutno. Tako da, pravo da vam kažem, nisam do kraja verovao da će Makedonska crkva uspeti da se odupre tim napadima Carigradske patrijaršije. I brinuo me je odlazak makedonske delegacije u Carigrad, onih 6 dana koji su proveli tamo. Imao sam naravno puno poverenja u mitropolita Petra, mitropolita Timoteja, episkope kojima je sve bilo jasno. Sam se plašio na neki način da arhijepiskop Stefan možda može da podlegne nekim pritiscima, međutim ni on nije podlegao pritiscima, niti je bilo šta potpisao što su mu Grci u Carigradu nudili da potpiše. I to je veoma važno. Znači, ono što kaže komunike Carigradske patrijaršije, takvo pismo nije potpisano da se Makedonska pravoslavna crkva otkaže od zbora makedonski. Ne, nije potpisano. Ništa od toga nije potpisano, niti je potpisano da se odriču Tomosa Srpske pravoslavne crkve. Odlično. Dakle, što se Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve tiče, ova stvar je završena. Dakle, Makedonska pravoslavna crkva je autokefalna, potpuno je Ruska pravoslavna crkva priznala Makedonsku pravoslavnu crkvu na isti način kao i Srpska crkva, pod imenom, identitetom i svim ostalim što iz toga proizilazi. Dobro je naravno što Makedonska crkva može da saslužuje sa svim grčkim crkvama, iako još uvek grčke crkve nisu donale odluku o njenom statusu ni prihvatile ovaj Tomos Srpske pravoslavne crkve. Da se dogodilo, recimo, to uplitanje, to bi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi napravilo ogroman problem. Jer da je Carigrad, na primer, posegao s tim da objavi Tomos, izda ga arhijepiskopu Stefanu, sve naše crkve i manastiri u Makedoniji, koje su Srbi pravili u srednjem veku i kasnije, bili bi trajno izuzeti iz bilo kakve kanonske i istorijske nadležnosti Srpske pravoslavne crkve. Ovako, ovim Tomosom koji je u Beogradu izdat, sve te naše crkve i manastiri, recimo da pomenemo Staro-Nagoričane, Lesnovo, crkvu Svetog Nikite, Markov manastir i tako dalje, ima ih još, neki ću zaboraviti pa sada ne ređam sve, dati su na korišćenje Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Oni su, dakle, u kanonskom poretku i Srpske pravoslavne crkve, ali su dati na korišćenje Makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, postoji izvesna dvojna nadležnost, jedna koja je faktička, to je da je Makedonska pravoslavna crkva na terenu, i druga je koja je istorijska, a to je da je Srpska pravoslavna crkva ima kanonsko starateljstvo i dalje nad svim tim svetinjama koje je pravio srpski narod u Makedoniji. Ali kada je reč, na primjer, o služenju u tim crkvama i manastirima, Srpska pravoslavna crkva uvek pita Makedonsku pravoslavnu crkvu, jer kad nešto date nekom na korišćenje, onda morate da ga pitate možete li i vi to da koristite i da služite tu liturgiju. I do sada, apsolutno u svakom slučaju, je Makedonska pravoslavna crkva izlazila u susret i srpska liturgija se služi prvi put sada posle 1941. godine u Republici Makedoniji. Dakle, to je veliki uspeh. Apsolutno. I zajedno se saslužuje. Dakle, zajedno služe naši arhijereji, zajedno služe i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, koja je kanonska teritorija Srpske pravoslavne crkve, i patrijarh Porfirije visoko ceni tu. Ja sam dakle s njim o tome razgovarao i on kad je došao iz Skoplja posle onog kada je obznanio da će Srpska pravoslavna crkva priznati Makedonsku crkvu, ja sam sutra s njim razgovarao, kad se vratio, bio sam kod njega i vrlo smo onako, on mi je govorio šta se desilo, jer
to i za našu javnost u tom momentu bilo nekako, to je bio kao neki bum. Apsolutno, da. I za makedonsku javnost je to bio bum. Da. Ali to je bum koji nam je u stvari svima doneo dobrobit. Otreznio nas je, doneo nam je dobrobit i sve to što je meni patrijarh tad pričao, odmah sam onako na prvu loptu, tako kažem, fudbalskim žargonom, sad je svetsko prvenstvo, shvatio i zbog čega je Srpska pravoslavna crkva zajedno sa makedonskom u tajnosti vodila razgovore iz brige da neko intervencijom sa strane nešto ne prekine. Dakle, to je bilo u interesu vernika i Srpske crkve i Makedonske crkve. I doprinесува до зближување на двата народа, кои пред тоа може би има некои резервации с оглед на тоа што црквите не беа признати. Evo sad ću vam reći neke svoje lične primere, naravno. Kad sam pre nekoliko godina, kad smo bili porodično u Makedoniji, ja sam često naravno u Makedoniji i imam lepo iskustvo da me ljudi prepoznaju i sa makedonskih i srpskih televizija, pa me grle na ulicama Skoplja, Bitolja, Ohrida. Pre nekoliko godina, kad smo bili u Ohridu, sad trebalo da se kupe ulaznice, znate, za Svetu Sofiju i Sveti Jovan Kaneo crkvu i prodaju ulaznice za domaće i strane goste. I ja sad kažem u Svetoj Sofiji, rekao, mi smo iz Srbije, vi sad odlučite koju ćete kartu da nam prodate ulaznicu. Ona kaže, pa za domaće, naravno. A kad smo bili u crkvi Svetog Jovana Kaneo, ta žena koja je bila rekla je, vi ste iz Srbije, ako ste došli da se pomolite, slobodno uđite, ne plaćate nikakve ulaznice. Ove godine, u avgustu, imali smo neku letnju školu u Strugi i išao sam u Kalište. To je manastir da je patrijarh Porfirije bio 2-3 nedelje pre toga. Kada je to je prvi njegov dolazak u Makedoniju nakon Skoplja, nakon onog istorijskog događaja kada je to rekao. Taj događaj u Kalištu kad je on bio, to je bila opšta narodna svetkovina. Bilo je jako puno ljudi, vernog naroda koji je došao iz svih krajeva Makedonije da ga pozdravi. I isto ima tamo za onu peštersku crkvu u Kalištu, isto se plaća ulaznice za domaće i strance i sad ta gospođa koja prodaje, ona vidi da nismo iz Makedonije, ona nama kaže, evo, za vas je toliko i toliko, ne sjećam se koje su cene bile. A ja rekao, čekajte, stanite, mi smo sad u jedinstvu kanonskom, ne možete sad da... A kaže, da, vi ste potpuno u pravu, izvinite, ja sam pogrešila, vi plaćate za domaće, ulaze u Peštersku crkvu, kaže, toliko mi je bilo lepo kada je bio patrijarh Porfirije, kaže ona, to je bio takav događaj da je ostao njoj, eto, tako zabeležen i svim tim ljudima koji su tada bili u Kalištu. I to je svima, to je tako olakšanje. Apsolutno. Takvo olakšanje i ranije kad ja sam posećivao i crkve i manastire po Makedoniji prethodnih godina i nisam imao nikakav loš utisak. Dakle, makedonsko monaštvo bilo je krajnje blagonaklonno prema Srbima koji su posećivali, mi smo bili u ovim našim svetinjama, dakle. I krajnje blagonakloni, ali sve nas je opterećivala ta situacija. Sada je ogroman teret, svima nam je pao s leđa. Ogroman teret. Apsolutno. Tako da je sad onako situacija komotna i rasterećena i možemo da idemo dalje. Можеме да идеме понатаму, знаејќи дека ништо не оптеретува, што може да го спречи соработката меѓу двата народа. А вие сте единствениот народ во обкружувањето што тоа нас ни овозможува. Сите други има некои плеткања, вмешување и така натаму. И тоа е една голема олакшица од наша страна. Pa naravno, da. Srpski narod i srpska država priznaju sve elemente, kriterijume, simbole makedonske države identiteta. Apsolutno sve. I srpska crkva pa to priznaje. Dakle, ne postoji ni jedno otvoreno pitanje, osim jednog, to je što je Makedonija priznala takozvano Kosovo. Ali mi znamo da u ovom momentu Makedonija ništa ne može da učini po tom pitanju, osim da makedonski narod mora da proguta tu situaciju takva kakva je, a i mi zajedno sa makedonskim narodom. Znamo da je intimno verovanje ljudi u Makedoniji oko kosovsko-metohijskog pitanja potpuno na strani Srba. I to se vidi na osnovu istraživanja javnog mnjenja koja su obavljena u Makedoniji. Ja sam ih objavio u svojoj knjizi Srbi i religijski intervencionizam.
gde je apsolutna bliskost makedonskog naroda sa srpskim narodom. Dakle, čak do toga da bi 80% Makedonaca i Makedonki stupilo u brak sa Srbima i Srpkinjama, a recimo kada je reč o Bugarima i Bugarkama, to ide na nekoliko procenata. Dakle, samo nekoliko procenata. Dakle, apsolutna je dominacija tog bratskog i bliskog odnosa u Makedoniji prema srpskom narodu. Ne postoji ništa slično. Ne. Navijamo za iste fudbalske klubove. Da. S koga vi navijate? Pa ja za Vardar. A za Vardar? Меѓутоа на светското првенство навијав за Србија, нормално. Да. Сим што Вардар се во другој лиги, така? Без разлика, Вардар е Вардар и секогаш ќе биде мој драг клуб, но која лига да биде. Dobro, naravno, to je neki osjećaj makedonskog patriotizma, svakako, ali recimo u Jugoslaviji sigurno ste ne vidjeli za neki od ovih većih klubova, velike četvorke. Pa видите, Панчев кога играше за Звезда, јас навијав за Звезда, зашто Панчев играше во Звезда. Pa eto, ja sam vatreni navijač Crvene zvezde, u tom timu koji je osvojio titulu prvaka Evrope i sveta, bilo su trojica igrača iz Makedonije. I ništa ih nije delilo od ostalih igrača. Inače je to interesantno da Zvezda je vrlo retko dovodila igrače iz zapadnih republika, govorimo o Hrvatskoj i Sloveniji. Bilo ih je naravno u nekoj kasnijoj, poznijoj varijanti, na primjer Milivoj Bračun, Tomislav Ivković, Marko Elznar iz Slovenije, ali igrači Zvezde uglavnom su bili Srbi ili Makedonci. Dakle, prosto Zvezda je formirana kao sve srpski klub koji zasvođuje srpski identitet, a mi Makedonce nikad nismo odvajali od nas. Ne zato što smo vam negirali identitet, nego zato što je nemoguće razdvojiti Srbe i Makedonce. Da. Jer nas spaja i kulturološko jugoslovenstvo, koje nije zanemarivo. Dakle, mi smo oblikovani u Jugoslaviji, slušamo istu muziku, kada naše zvezde pevaju i nastupaju u Makedoniji, pune su hale. Apsolutno, da. Navijamo za Novaka Đokovića, mi navijamo za makedonsku reprezentaciju kad negde igra. Dakle, ja uvek ih navijam za makedonsku reprezentaciju. U rukometu gde ste vi imali velikih uspeha, dakle, pratio sam u sve utakmice, kao da igra Srbija. Nisam pravio nikakvu razliku. S druge strane, recimo, ne navijam ni za Crnu Goru, ni za Bosnu i Hercegovinu. Navijam uvek protiv Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ali za Makedoniju uvek navijam. Znači, ima razlike, ja pravim distinkciju. Da. Dakle, u tom smislu. Благодарам дека навијаш за Македонија, идеме напред. Pa ne, naravno, apsolutno. Zato što priznajem i zato što, kao i profesionalni istoričar, sam siguran da u makedonskom slučaju postoje svi elementi identiteta koji čine Makedonce drugačijom nacijom od srpske nacije, ali nama najbližom nacijom. Što i Makedonci verujem da dele, jer jezik nije obeležje bliskosti, tako da to se pokazuje na srpsko-hrvatskom primjeru, da je jezik obeležje jedinstva, mi bismo bili jedan narod sa Hrvatima, a vi biste bili s Bugarima najbliži, jer jezik vam je srodniji bugarskom nego srpskom, mada se mi razumemo bez prevodilaca u svakom slučaju. Da. Tako da je kulturološka afilijacija ovde odigrala suštinsku ulogu i to što je i naša politička elita u 19. veku shvatila da se protiv bugarizma u Makedoniji ne može boriti srpstvom, već da se srpstvo mora da se pridruži makedonstvu ili makedonizam, kako se tada govorilo. Jer srpstvo i makedonstvo mogu da idu zajedno ruku pod ruku. Dok se, recimo, bugarizam i makedonizam kose sami po sebi. Oni ne mogu da opstanu zajedno. I Bugarima to nikad nije bilo jasno. I ja sam sad prešao na drugu temu, izvinjavam se. Ne, slobodno, samo slobodno. Bilo mi je drago kada je jedan moj kolega iz Bugarske, Vojin Božinov, u svojoj knjizi Makedonija u savremenoj geopolitici napisao da su Bugari u Makedoniji izgubili sve. Čak i liniju Kriva Palanka, Probištip, Štip, Strumica, koja je najbliža njima. I da je sve, u stvari, svi Makedonci se osjećaju najbližim Srbima, po prirodi stvari. I u toj knjizi on čak pominje mene kao jednog od ključnih aktera koji su igrali tu politiku približavanja. To je nešto što sam ja srcem osjećao. Dakle, nije postojao nikakav srpski velikodržavni koncept prema Republici Makedoniji. Tako nešto ne postoji. Niti je to Otvoreni Balkan, niti je to srpski svet, niti je... Znači, to je nešto što smo srcem osjećali kad odemo u Makedoniju, da mi vidimo da smo kod svoje kuće. I da sam prijateljski mogao da razgovaram sa svim strukturama u makedonskoj politici,
VMRO, DPMN i SDSM i evo i vaše organizacije i tako dalje. I da nemamo nikakvih problema da razgovaramo o svim pitanjima i da će se sve teme o kojima razgovaramo mogu da budu prijateljski tonirane. Што мислите вие за македонски, ја спомнавте Бугарија, бугарскиот однос кон Македонија, што мислите за бугарскиот македонски договор и за патот на Македонија до Европска унија визави исполнувањето на бугарските уцени? Бугари су само видели грчки пример. Да. Dakle, oni su videli da je Makedonija tada podlegla, nažalost. Čak i referendum nije uspeo uopšte. Ne. Ono je bio totalni fijasko, ali... Da. Uprkos tome što referendum nije uspeo, priznali su ga oni koji su hteli da nametnu Makedoniji rešenje. I Bugarska je videla da Dobar primer. Dobar primer Grčke da može pritiscima da radi šta god hoće. Te su se oni odlučili samo na isti put. Ja mislim da to, ako Makedonija prihvati sve te bugarske uslove i ucene, to neće biti dobro za Makedoniju, ali ne mislim da će to biti totalna kataklizma, jer su Bugari sami primetili da kad Makedonci uzimaju njihove pasoše, oni ih uzimaju da bi išli da budu gastarbajteri u Düsseldorf, a ne da bi postali Bugari. I da uprkos tome što uzimaju bugarske pasoše i dalje ih srce veže više za Beograd. Dakle, to su ono što su Bugari obje, čak njihovi naučnici. Ne govorim sad o Božinovu, nego sam čitao kod jednog drugog, zaboravio sam mu ime, pa ne mogu sad da kažem. Ali imamo primer Republike Srpske, gde su strašni pritisci na Dodika i na vlast. On ništa ne prihvata i ništa mu ne fali. Pokazao je stav. A ovi sa zapada, oni više vrednuju ljude koji pokazuju stav i neće da saviju kičmu i da pognu glavu. Jer kad neko savije kičmu i pogne glavu, oni ga iskoriste jednokratno, onda ga puste niz vodu. Tako da, taj primer Dodika je jako dobar. Takođe postoji primer Srbije i Vučića oko Kosova i Metohije, da takođe se ništa ne prihvata. I opet se ništa tragično po nas ne dešava. Dakle, pokazuju se nacionalno i državno dostojanstvo srpskog naroda i srpske države i onda to i ovi sa zapada uvažavaju. Tako da bih našoj braći u Makedoniji uvek savjetovao da slede primer koji imaju i u Republici Srbiji, u Republici Srpskoj i da pokažu otpor tim rešenjima. Jer šta god je Makedonija, na šta god je pristajala do sada, da bi pokazala dobru volju i tako dalje, pa čak i to takozvano Kosovo i sve, na kraju to nije rešilo ništa u Makedoniji. Albansko pitanje je eskaliralo, Makedonija je postala dvojezična zajednica, iako zapravo pojma nemamo koliko ima zaista Albanaca. I ovaj popis koji je vođen, gde se utvrđuje brojnost Albanaca na osnovu toga gde je prijavljena, neko zaista živi, u stvari to nije po standardima popis, jer taj popis se vrši na osnovu toga ko nije više od godinu dana u inostranstvu. Taj može biti popisan, a ne oni koji žive u inostranstvu 20-30 godina i ništa ih za Makedoniju ne vezuje. I dalje ispostavljaju zahteve. I tome neće biti kraja. Do momenta dok albanski natpisi ne budu bili u Dojranu, gde je broj Albanaca verovatno 0 ili 1 ili tako dalje, ili u Strumici, da je isto takva situacija, oni s tim neće stati jer imaju jasno zacrtan cilj koji je objedinjavanje albanskog prostora bez obzira na države u kojima sada Albanci žive. Oni su to, naravno, krenuli 2001. da radi oružanom pobunom protiv Makedonije, pa su savladani, ali njih i ono što je vrlo važno, nimalo ne treba podcenjivati. To je bila naša velika greška i posebno nas iz vremena Jugoslavije, koji se sećamo Albanaca uglavnom, što je naša greška, ponavljam, kao vlasnika poslastičarnica u Beogradu i prodavaca semenki i kikirikija na stadionu Zvezde, Partizana i tako dalje. Onda smo mi nekako percepirali njih tako. U stvari, oni su u isto vreme stvarali svoju elitu, školujući na zapadu, na vrhunskim univerzitetima i tako dalje. Oni su stvarali tamo zapažene uspehe u lobiranju i to nas je koštalo. Prema tome, to je naravno i Makedoncima treba posavetovati. Nemojte da podcenjujete
Albance, zbog toga što to na kraju Makedoniju može skupo da košta. Treba voditi računa, naravno, o svemu, proučavati po širini, dubini sva ta pitanja i probleme koje Makedonija ima ili može da ih ima i razmišljati kako da se izađe čak iz najekstremnijih situacija, ali da bude na korist makedonskog naroda. To je i za nas Srbe veoma važno. Naime, još tamo negde, mislim, 1886. da je prva lokomotiva stigla iz Vranja u Skoplje. I ta lokomotiva koja je stigla iz Vranja u Skoplje, ona je za onim vagonima donosila knjige i štampu iz Srbije, novine iz Srbije, koje su Makedonci počeli da čitaju i na to Bugari nisu dali nikakav odgovor. Nama je spona sa Makedonijom isto toliko važna kao spona s Crnom Gorom i Republikom Srpskom. Isto toliko važna. A važna nam je i zbog Grčke. Jer koliko god da se Grčka nije prijateljski držala prema Makedoniji, ona se zaista prijateljski držala prema Srbiji. Da. Kad god je to bilo moguće, oni su zaista bili na strani Srbije, o narodu da ne govorim. Dakle, elita u politička uvek može da poklekne, znate. Narod je bio taj koji je uvek bio na strani Srbije. Pa čak i u vreme rata 99. pored Makedonaca, najviše su nas Grci podržavali. Tad čak ni u Rusiji nije dovoljno postojala svest i opasnost. Makedonci su čak spalili američku ambasadu u onom jednom napadu koji je bio i što mi ne možemo da zaboravimo. Grci su držali koncerte sa preko 100.000 ljudi kao podršku Srbiji. Tako da je taj prostor vitalnog značaja. I taj prostor, mi ne možemo, to nije logično da mi napustimo taj prostor. Mi taj prostor prosto želimo da imamo kao prijateljsku zemlju, Makedoniju. A mislim дека со потегот на Српската православна црква за историски векови тој проблем е решен и нема никакви проблеми што би ги раздвоиле тие двата народа. Па нема, да кажемо да оставимо по страни привремено такозвано косовско питање. Да. Точно, меѓутоа ние, македонците, не сакаме својата непринудија Северна Македонија. Тоа е само една, значи, водени се одлуки кои не се секогаш по наша волја, а тоа вклучува и признавањето на Косово. Па сеќам се када Никола Груевски nije hteo da vodi tu sednicu vlade. On bio tad predsednik vlade, on nije hteo da vodi tu sednicu vlade, nego je ustao sa stola, iako naravno je on podržavao tu odluku koja je nametnuta, kao što je nametnuta i Crnoj Gori, iako je čak i ovaj bivši premijer Crne Gore Duško Marković rekao da je 70% građana Crne Gore bilo protiv priznavanja takozvanog Kosova. Da. Čak i više. Dakle, ali to je nametnuto rešenje sa Zapada, naravno, i Crnoj Gori i Makedoniji. To je bio neki protest Nikole Gruevskog, pa je onda njegov zamenik Albanac vodio tu sednicu vlade kada je doneta ta odluka. Makar u simboličkom vidu nekom, on je ipak tu nije do kraja to hteo da sprovede, iako je prihvatio. Ali onaj poslednji miting VMRO DPMN, onaj istorijski, koji je vjerojatno bio najbrojniji miting ikad održan u Republici Makedoniji, ako se sećate, on je bio poplavljen srpskim trobojkama koje su bile svuda u masi. Da. I to je zaista bio lep gest. I nekako, danas naravno u Makedoniji, pošto ja pratim Makedoniju isto koliko pratim Srbiju, Republiku Srpsku i Crnu Goru, pratim i Makedoniju, o Gruevskom se svašta govori. I ne znam, nisam siguran da li bi čak i u njegovoj stranci ljudi želeli da se on vrati u Makedoniju, jer bi onda možda nastale to unutar stranačke nesuglasice oko toga ko bi onda bio na čelu i tako dalje, ali on je puno toga uradio za približavanje Srbije i Makedonije, kao i ta struktura VMRO DPMN. Jer oni su raskrstili sa probugarskom politikom. Dakle, VMRO, onaj iz 19. veka, iz preloma 20. veka, koji sa Srbima vodi komitske ratove po Makedoniji, i ovaj sadašnji VMRO DPMN više nemaju ništa zajedničko. To je totalna evolucija u drugom smeru. Da je čak i Ljupčo Georgijevski rekao za stranku koju je nekad vodio da je to VMRO Valjevo sad. Tako da, ali to je, pa i SDSM koji potiče iz nekog milija jugoslovenskog, logično da je sebe vidi bliskim srpskom narodu i tako dalje. A i ove druge strukture isto.
iskazuju tu bliskost. Tako da idemo ka pozitivnom, naravno, raspletu situacije. Ovo crkveno pitanje je zaključeno, neće biti nikakvih promena, je stvar završena, stavljena je tačka, Carigrad ništa ne može da promeni, osim da prihvati tu odluku. Oni mogu čak da izdaju svoj tomos. To može da se dogodi pod nekim drugim imenom, ali ime Makedonske crkve ostaje Makedonska pravoslavna crkva. I tačka. I u našem tomosu lepo stoji, priznaje se potpuna hijerarhija Makedonske pravoslavne crkve u zemlji i u inostranstvu. Da, jurisdikcija znači ostanува. Potpuna jurisdikcija. Da je nastao problem u dijaspori i da je makedonska hijerarhija bila primorana, ja sad samo hipotetički razmišljam, primorana da prihvati grčke uslove, odnosno carigradske uslove, ja sam uveren da bi makedonske crkve u dijaspori bile pozvane i imale mogućnost da pristupe Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da bi potpuno mogle da čuvaju svoj identitet. Тоа е едната варијанта, има и други варијанти во тоа, но никога и живеев преку 20 години надвор во Северна Америка и знам дека никогаш ние македонците нема да прифативме Цариградската патриаршија да има юрисдикција на македонските православни цркви. Тоа апсолутно го знам. Naravno, apsolutno. Ja govorim samo u slučaju da je bio nepovoljan raspad i da, ali to je naravno bilo nemoguće, ali da je bilo, onda bismo mi to prigrlili i biste čuvali, ne biste išli u Carigradsku patrijaršiju, sigurno. Dakle, da je to bilo nešto stani pani, ali da je moralo, identitet bi mogao da se čuva u okviru Srpske pravoslavne crkve, dakle, bez ikakvih uslovljavanja. Nikakvih uslovljavanja nema za Makedoniju, nikakvih. Апсолутно, тоа е многу добра благосостојба меѓу двата народа и јас ви се благодарувам за вашето време, што најдовте време да не примите да бидеме гостин во вашиот кабинет. Се надевам дека односите меѓу македонскиот и српскиот народ кидат само на нагор и ќе се приближуваат уште повеќе и се надевам дека ќе имаме повеќе можност за да збориме во иднина само позитивни работи. Da, naravno, pa tu smo negde, dakle, da možemo da govorimo samo o pozitivnim stvarima. Poboljšavat će se ovi odnosi, sigurno Srbije i Makedonije, a bit ću najsrećniji kada jednoga dana iz Beograda do Skoplja prođem bez ikakvog davanja bilo kakvog dokumenta, jer ne mogu da razdvojim uopšte Srbiju, Republiku Srpsku i Crnu Goru od Makedonije. Благодарам многу. Благодарам на вас што не следевте на македонскиот канал Нов Асном. Со големо задоволство одјавувам овој подкаст и ве повикувам на дружба во иднина на нашиот канал. Поздрав!